none se pastor kuki mu by'ukuri bigaruka abantu tukabwanga ubwa mbere sinota ndafite icyo konsora kubisobanura mugaka mpere kuri satani shetani ntashaka ko abantu bumva ubutumwa bwiza kuko ubuntu bw'Imana nibwo butumwa bwiza kumbure niba kenera ko dusoma imirongo ibiri ataza kuyisoma bien sûr ufite Bibiliya mu Kinyarwanda ko ndazi ko audience y'abavuga Ikinyarwanda benshi muri telefone ndayifite cyane rwose twagusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 200 ikasoma mu Kirundi nawe yego mu Kirundi nibyo ikasoma mu Kirundi ko abanyarwanda barumva Ikirundi ngewe ndumubirenge ndatraduiza ntugire ikibazo ega dusome mu byakozwe n'intumwa turabe nicyo nshaka kwishura niki nuko nta bundi butumwa bwiza buhari nta yindi message yo kwigisha ihari ibyakozwe n'intumwa 200 verset 24 mu Kinyarwanda sinzi kuvuga ngana bavuga 22 na kanga na kane birangora kuvuga umurongo 24 mu Kirundi avuga ngo mu byakozwe n'intumwa Actes des Apôtres avuga ngo ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje bafite urugendo Paulo akorajamo urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu ministère cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana urumva igikorwa Yesu yahaye Paulo cyari igikorwa cyo gushingira gutemwanye de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu niyo ministère nibwo rugendo yo ministère yarafise kubwe yemeye guheba ubugingo bwiwe ugiye mu Bagalatiya gice ca mbere naho akavuga ati ni hazo undi muntu ababwira ubutumwa butandukanye nubwo twababwiye uwo muntu arakavuma ubwo butumwa yababwiye n'ubutumwa ubuwe n'ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana nta yindi message ihari atari iyo message ubutumwa bwiza bwa Kristo n'abantu babyanka kubera atari bo niko ubwa mbere umugwanizi ntashaka ko inkuru nziza bayumva mu Kinyarwanda bavuze ngo nyamara ku bwanjye Bibiliya ijambo ry'Imana version nyamara ku bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa gupfa icyangombwa n'ugushyika aho dusiganirwa kugera nkanonosora umurimo nahawe na Nyagasani Yezu ari wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira gutangaza umurimo yawe no gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira Kinyarwanda kivuga neza ubuntu Imana igira niyo message rero umugwanizi ntashaka ko iyo message abantu bayumva mu Bikorine je tuko turaganira twaranarishije ko umurongo Abikorine bambere gica kane Bibiliya avuga ngo Imana yino humya amaso kugira ngo ntibumve ubutumwa bwiza ngo babone ubwiza bari mu nyonga z'umwana wayo ikunda yewe Yesu Kristo umva satani ntabyo ashaka arabigwanya uko abantu babimenye baba mu mudendezo baba muri freedom